Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai ve kule jun ni som ni le pakwa ania kan thu thar ngai thak tur te hi jun ni som ni le pariat jan laia kan bot sai ani wangin a thu kan ron chiar hi vo in tia kan soi hi jun ni som ni le pariata thil thleng ani ti khamilo riat sak ma satunin kan ngen chewa Manipur Mizoram le Myanmar lam thu thar te kan ngai thla don ani Mizoram lam thu tharin bultanang Kotin SBI Mission Veng Branch Aizola Branch Manager Hlui Lalkhomang Gui Tele Athurwal Pui Geri ti haw kip te chu thiam lo achantira lung ina khung hal turin thu pek asiam zui bok he thu boy hi November sang ni parukle October sang ni pasari chunga heti hun Laya State Bank of India Mission Veng Branch Aizola Branch Manager ni chen Pulal Khomang Gui Tele Athurwal Pui Secretariat Society nei tu pu geri ti haw kipte Mizoram Rural Development Society Aizola Chairman pu Kelarin Tluangate Secretariat Society athok piro sang kimiral tele Upliftment of Backward Women Self-Help Group Chairman Pithan Tluangi te chu Self-Help Group rang minga loan pe chua ka le chuta tanga sumpai lo ei ruwa pu na ania CBI ten he thil an chuina an tar lan dan chuan Pulal Khomang Gui Tele Athurwal Pui pu geri ti haw kiple piro sang kimiral te hian Self-Help Group lem pahni Nightingale Self-Help Group le Ramdin Self-Help Group te chu phua chopin he Self-Help Group pahni te ming hian loan hi cheng nuai nga ve pe chuakin chu poisa chu teaching pen zuya pu an nia tin Pulal Khomang Gui Tele Athurwal Pui pu geri ti haw kip te hian heng Self-Help Group som pakhat Gilgal Self-Help Group Ropui Liani Self-Help Group Bazar Self-Help Group Beisaina Self-Help Group Zanpar Self-Help Group Nazaret Self-Help Group Kumtuang Self-Help Group Hoilopar Self-Help Group Ainon Self-Help Group Bakta Self-Help Group le Ideal Mother Self-Help Group ming hian loan hi cheng nuai nga theu pe chuakin hetiang Self-Help Group te hian cheng si nga chau te athenin cheng nuai khat chau te an chang loi sia abak chu teaching penin KVIC nuaya margin money po an teaching pen sakle bok nia chui chua ani Pulal Khomang Gui Tele Athurwal Pui pu geri ti haw kiple Pithan Tluangi te hian Upliftment of Backward Women Self-Help Group mingin loan hi cheng nuai nga pe chuakin hetatang hian cheng nuai khat chau hi Self-Help Group hian andong sia abak zong cheng nuai li hi an teaching pen ti chui chua anita ani Pulal Khomang Gui Tele Athurwal Pui pu geri ti haw kiple pu kela rem tluanga te hian Self-Help Group Pathum Green Hill Self-Help Group Zooi Self-Help Group le Mualmam Self-Help Group te ming hian loan cheng nuai nga theu pe chuakin hetiang Self-Help Group te hian cheng nuai hi theu chau andong ti chui chua ani bokani kotin thu buai angai tu ana hian CBI te hian thu khretu mi somnga zet mangin thu buai an kalpuya kot thu tluk na chuan pakhat na CBI te hian kota Pithan Tluangi le pukela rem tluanga te thiam lo na hi an fin fia zo lo ti ania pahni na chuan Pulal Khomang Gui Tele Athurwal Pui pu geri ti haw kip te ro hi chu pu an yang hian CBI te hian fin fia in thiam lo an chan ti rani pathum na piro sang kimi ral te hi chu kota athu buai ngai to ani lai ni thum thali sang ni som pariat khan alo bo ral ta ka wangin athu buai hi ngai to zui thei ani talawani ti chuan Pulal Khomang Gui Tele Athurwal Pui pu geri ti haw kip te hi section 120B R/W 420 468 471 IPC le section 13 close 2 R/W 13 close 1 close D of the PC Act 1988 tangin thiam lo chanti ran nia voin khan lung ina da lung hal tura thu pek siam ani bokani
Center for Environment and Social Justice CESJ Mizoram chuan National Highway Development and Infrastructure Corporation Limited NHIDCL 10 kong lai na an tho dana environment a khoi dan tura ruam man na thale anti tur lam an ngai tha tin hemia mo phurtu Executive Director NHIDCL Aizol Region chu Manturin Working Chairman mingin FIR an thelut an FIR copy a chuan ti hian an ziak ani the officer in charge Bongkon Police Station Aizol Mizoram subject first information report Kapu National Highway Development and Infrastructure Corporation Limited NHIDCL Noya Konglai National Highway 54 Huam Chung Zemabo Katanga Selling in Kara Kong Thang Lama Oi Pang Do Nge Na Lungbang Retaining Wall Chim A Nuala Tuna La Chim Velo Po Theidin Munading Atam Le Ani Heng An Huaya Karon Tarlan Point Palia Hian Sual Thiltina Commission of Criminal Offence A Ngeyin Kashia Ani Pakhatna Retaining Wall Te Hi A Foundation Nget Tak Lawa Man Mo Takasak Vek Ani Ti Ariata Thalak Karon Thil Tela Alanang Hian Leivung Chunga Lung An Rem Ti Alang Chiang Emema Chu Wangin Approve Tu Hian Mo Aphur Ngei Turani Panina Retaining Wall Sakna Manrua Te Hi Professionally Na Endik Lo Ti Ariata Endik Sela Chuan Eng Professional Tan Ma Pom Thei Anilo Pathumna Retaining Wall Sakhi Engineer Ten Uluk Takin An Endik Lo Ti Ariat Chian Emema Endik Ni Sela Chuan Leivung Chunga In Hat Retaining Wall Hi Eng Engineer Tan Ma Pom Thei Anilo Palina Project Changtu NHIDCL Te Hian Sum Sef Nan Bungroman Tlom Cement Rot Balu Le Adang An Manga Railo Te Ruasur Po Adol Zau Talo Renga Liang Hing Peichu Adol Zau Lo Le Donani Retaining Wall Chimatranga Thilchiang Takalang Chu NHIDCL Hian An Nuaya Natho Anvil Thalo Le A Mi Pui Him Na Le Mason Na Tuan Ting Le Tlo Siam Ai Chuan Sum Le Paya An Mani Lok Na Chau An Ngai Tua Wangin Pom Thei Lawat Sia In Na An Thoka An Na Tho Sia Chu Abun Maya In Le Lo Neya Cheng Te Ta Na Him Lawa Kong Thang Lama Lo Le Huan Nei Tu Te Mi Kalvel Shim Shim Te Le He Kong Zo Tu Mi Pui Tan Nun Na Din Mun Der Thong Taka An Siam Ti Na Ni Chu Wangin He Thila Mo Phur Tu Executive Director NHIDCL Aizol Region Hi Dan Anga Shem Ani Thei Nan Ma Laturin Kang Ena Che Irin Tlak Van Ram Chuangi Working Chairman Center for Environment and Social Justice CESJ Tin Thu Buai An The Lutani Voin Ni Som Ni Le Pariat Haruk Sang Ni Som Ni Le Pali Laidar Thum Le Achan Vevel Khan Aizol Zone Nuam Veng Chunga Tangin Central Jail Aizola Tang Mek Mi Pali An Tlan Chuak Le Ta Prison Department in An Soidanin Tang Tlan Chuak Te Hi Voin Khan Aizol District Court Tura Hruayan Nia An Holam Central Jail An Pan Le Na Lama Zone Nuam Veng Huam Chunga Prison Van Tuk Ver Ti Chia In An Tlan Chuak Ani Jail Tang Tlan Chuak Te Hi Rui Lo Wanga Man An Thu Buai Ngai Tua Lai Mek Manipur Mi Vek An Nia He Thu Buat Sai Lai Thleng Hian Tu Ma Man Le An Laum Lo Ani Jail Tang Tlan Chuak Te Chu Pau Boy Singson Kumsom Thum Pathum Churachandpur Manipur Gen Khopau Haukip Kumsom Nipali Churachandpur Manipur Augustine Saikholal Haukip Kumsom Nile Pathum Churachandpur Manipur Le Daniel Lalzathang Baite Kumsom Ni Bomol Manipur Te Ani Parliament session nei meka Lok Sabha MP thar te churin omna thutiam tira laklu annia MP laklu na hian marchak steta chile chi in kara boina chuak wanga kum khat chuang tharum tho na thlen na state Manipur MP paniten thutiam an lak lain Parliament chunga Manipur tia ep tulam au thomaring leni Manipura bial pani inar Manipur le outer Manipura tanga thlantlin Congress MP Pani Alfred Kanngam Arthur Le Angom Cha Bimol Akoi Jam Te Chu Thole Ni Khan Lok Sabha Member Tan Lak Luan Nia
Outer Manipur MP Alfred Kangam chuan thutiam alak zo hian Manipur tan dik takaro rel tur le India chan him angai ti asoyani inar Manipur MP akoizam chuan meitei tongin thutiam ala ve boka Manipur Congress President ke Mega Chandra chuan Parliament session nei meka an party chuan Manipur buaina chungchang soichua antum ti asoya he thu hi Congress President Mallikarjun Kharge le Congress kulpui Rahul Gandhi tenen anin kom nuwa apuang ani Mega Chandra chuan Kharge le Gandhi tenen an state chunga thil kheng rang chip chiar takin an soi ho ti asoya Manipur buaina chungchanga sarkar tan zona an nei don ti asoi bokani Manipura Border Security Forces Assam Rifle le Manipur Police Joint Team chuan thingtlang khopasari andap na tangin ral thuam thuruk thanem tak an mana Joint Team hian silai le amu thuruk a ti thu an don bozrin Noni district a Mongzarong Huno le all nunganang khuaba ka Churachandpur district a Lailoi Phai Dongzang le Hengken khuate Tengnopal district a Maozang le Kakching district a Phura Khulen khuate andapa heng khua hian ral thuam hian mana mixing man ero an nei lowani ral thuam an man zinga hian 5.56 HK assault rifle 7.62 rifle carbine machine gun le magazine .32 pistol pathum le magazine lethal grenade pathum handheld radio set pahni live round ammunition pathum tactical punch bulletproof jacket pathum local made pompi SBBL gun pali 6-hour pistol IED pathum tech phone battery le thil dang po atela Joint Team hian an ral thuam man te hi an hnai ber police station a an hlan hlomani Assam Rifle chuan CRPF le Manipur Police ten thokhowin tun hnaya buaina chua thar le na Jiribam district a in hal tu te zon na an thok mek ti an soi bokani heti lai hian Assam Police te chuan Kachar district a Jiribam Manipur atanga ral tlan chin chia na an thok meka Assam Police le district thu nei tu te chuan ral tlan te chu buaina chok chuak zonga khosalo turin an cha Police te hian Kachar district a hian door to door survey nein buaina chuak wanga in hum him na zonga ral tlan te chu an chin chi ani Assam Inspector General of Police Law and Order Prasanta Kumar bayan chuan buaina chok chuak zonga khosa te chu an dim don lo ti soin helai hi Manipur ni lovin Assam mania mana ta to firfiaka chetna kan dole thina tuna po hian dan phallo thil ti te chu kan zu alwang ati Jiribam district Manipura buaina chuak awang hian state then Assama Kachar district a hian mi sang hi chuang in hum him na zongin an ral tlan mek ani Assam Police Officer te hian Manipur nena an ram ri enfiain Jiribama buaina chu Assam lama kangkai lo turin ma an la a ram ri chu leilam le luilama veng him turin commando battalion da an nia an ni hian ram ria petrolin Kachara buaina akan kai lo nan ven him na an thok thina ven him na mai ba ka hian ral tlan chin chia na an kalpui ti Prasanta Kumar chuan asoya hetianga an ti chan hi buaina in angong te chau lo lut se an ti wang ni in dan phallo thil sual ti tumte ven na na ti an ni ti asoi bok Jiribam boruak hian ral muan lam alapan hlei thei me ulova tlai lama curfew puan chu chun zom alania Assam hian Jiribam nena in nai tak Kachar district a hian buaina a chua ve mai an hlawa hemi wang hian ven himna an ti khau le zualani Lunglei District Civil Supply Officer chuan ni somni panga tharuk sang ni somni pali khan thupek ti chuakin Lunglei khopui le a che vela filling station atanga black market a hal le tura alhloma petrol le diesel hal a khapta Lunglei DCSO chuan Lunglei khopui le a che vela filling station then khata tangin petrol le diesel tam tham deuh devin then khatten Myanmar lama zor chon turin liter engemozat filling station atangin an la thin dia riat ani thuta langin hemi chungchang a hian Lunglei le a che vela
filling station zong te film khur tura riat tir an ni ati black a zor le tura petrol le diesel khalwanga mi puiten har satna an to pha ani chuan filling station a thok tu te mo phurna liao ani thu ta langin lunglei DCS so chuan hetianga black market a hloma hral chuale tur ang chi te in pe chuak lo turin filling station sang te riat tirani heti lai hian central yang lai association point petrol le diesel hi Myanmar lama mi pui ma mo na pia lama in do na man ruwa atan man nia an riat awangin Longtlai district kaltlanga Myanmar malak lu alo khap to ani thudon danin petrol le diesel hi February sang hi som ni pali vela tang khan ramri kaltlangin Myanmar a hlom tham thon lu trana nia an thon nem thin hle ni in an soi Myanmar ethnic armed group te chuan Myanmar khothlang lama beach resort town poimo deuh chu sipai kuta tangin an chu sakta Southeast Asia rama hian ethnic armed group le pro democracy people defense forces tele sipai te chu kan riat to angin kumsang ni som ni pakhata sipai ten civilian sarkar an pai thak ruwa tangin anin beitran ani kha Myanmar khothlang Rakhine state Arakan army AA te chuan ni chung ngapali beach lak tumin sipai ten anin beya he mun hi sipai thlop ten na an enkol sumdon na mun pui ani bok junta sipai le police te chu Thandwe airport an tlan chiatin an soya heti lai hian marlam san state po National Liberation Army TNLA te chuan yok me khua a sipai te lu chua tumin an bei boka he khua hi China kalpo na kong pui poimo tak ni in ka na ana sa hle tia soya ni boka he khua a cheng te chu pon chuak ngam lovin an tom mek niin kwak mi khua cheng volunteer rescue team a tel chuan a soyani TNLA ta chuan kwak mi chevel hi tlo an rem ti lo meka a him lo an ti ani AA le TNLA member te hi Three Brotherhood Alliance a tel tenin nikum November tha atanga Myanmar junta te beile tran to anni Three Brotherhood Alliance te chuan ramzau tak la a thunun to in China ne na in sum don ton na te an thunun vek to a chu Myanmar sipai te tan har satna na men lo siam sak tu ani thungani san state lama san nam sipai TNLA te chuan jun ni som ni le panga le ni som ni le paruk chung ringot khan Myanmar military council camp som ni le pali zat an lak sak thaya junta sipai thi le hliam anom nuala an kem an tlan san hloma Burma sipai anung chungin som le pasari lai an man to a in ka na chu ala omreng ti thuan soi hei hi 2027 operation an chot lai lok an thar tho le wanga nia sanram malam nongcho chawmi mokok momaik thibo biala military outpost an beina atanga ral thuam le amu tam tham tak an man te po an ta langani jun ni som ni le paruka chawmi khua a military council sipai le TNLA sipai te in ka na wangin junta sipai te ka chua lai pui mutla tuar tu civil mi pali thin liam tuar mi pasari anom bokani hetianga ral thuam lian chi lai pui an pong posai chiam thina wang hian sipai ten thunei na an pong lak nuwa civil mi sang khat zakwa somli pani an boral to a mi sang thum zariat somrup parukin hiam an tuar to ti Myanmar tual chung buaina thi thlai tu ta chuan an ta lang bokani Champhai district Melbu khua atanga kilometer thum vel hla Triaului Uiluya zon ni som ni le pasari jingdar som pakhat vel khan balulak na khur achima Myanmar mi pakhat telin mi pathum man borala mi pakhatin hliam atuar bokani he khur chima hian Melbu khua ami kumsom paruk mi malsom donga kumsom le pariat mi lalmuan kim le tahan khua kumsom ni mi laltran dikaten nunna anchana ni he balu khura tang hian a che vela mi ten balu an la thina khur achim hlim hian mi pahni an boral ngala mi pakhatero damdo in pan puyani lain konglaka aboral vele ta ani Melbu khua boral mi pahni te hi
June ni som hi le pariat bo in nia voyan nia lal tran dika ruang hi apian na khua a phur ho ani thungani chin state ma lam kalei miaw le tedim pan na konga tai ngang khua pan mek military council te chu chin mi pui sipai tang rual ten an chuaka tai ngang khua an thunun mek ani tai ngang khua pan mek military council te hi chin mi pui sipai tang rual ten drone mangin an beya June ni som ni le paruk chahnu khan khai kam kholama antlan chiati CDF CDM CEN ten an thu chua an tar lang military council sipai te hi kongpa ngaya kalngam lovin ram nuai konga tangin June ni som ni le pasari jingdariat vel khan chin sakai ram ri khai kam khua police station an thlen thu CDF CDM CEN thu puang tu chuan a soi chun zanin drone le sniperin kan beya min ngam lo wangin June ni som ni le paruk khan kalei miawa antlan chia a June ni som ni le pasari jingdariat vel khan khai kam khua an thleng tin an thu puang tu chuan a soi June ni som paruka kalei miawa tangin motor pathuma chho Myanmar sipai tele June ni som pariata tedim khua atanga chupthla Myanmar sipai zarwal te chu June ni som ni le pakhat khan CN bial tai ngang khua an thlenga chin mi pui sipai te ne nanin beya he in beina hian CNA CDF wal ngoram vakok KKG kalei SR4 PDA le CDF CDM CN ten chun zanin an beiron ti CDF CDM CN te chuan an soi anin beina hian military council te liamanom nuala wangin June ni som ni le pathum khan tai ngang khu abiakin le school telin chennai in som ni pathum man halani military council ten an hal chiat in le anei tu te hian chin chia zela asak thatnan bo phurna an lak don thu CDF CDM CN ten June ni som ni le pasari khan an soyani tai ngang khu hi thunun ma se kalei miaw le tai ngang konga mi puite veivak lo turin an hriat tira tai ngang khu hi Sagaing region kalei miaw atanga chin state marlam India le Myanmar lam kalna sumdon na kong mun poimo takania January ni som paruk khan tai ngang khua military council sipai camp chu Chinland council pol chin mi pui sipai tang rual ten an lo lak sak to bokani Chinland ram chin state tedim township CN ram tai ngang khua hi military council SSC sipai ten June ni som ni le pahni khan an suwa sama Chennai in som ni panga akan ral nuin lai puya wangin in panga a chebokani June ni som ni le pasari khan Chinland pasal tha te hian SSC te hi an chuak ta kalei township mel kolam an panta ni in CDM CDF in chuan an soyani January ni som paruk jinglam khan Chinland pasal tha tangrual chuan soito angin tai ngen hi an lo la fel to a June ni som ni le pahnia military council ten thapui ron tho thar le in tai ngen hian ron lut le a June ni som ni le pasari jinglama khan tai ngen hi Chinland pasal tha te kuta a le theita ani Zori Unification Organization Zoro General Headquarter Aizol chuan kan unau Chinland Council CNF CNA Zomi ZRO ZRA Chin Brotherhood le adang te in kara engemo politics thuwa in mu fu lo na aw ma wanga buaina chu poya ti hle a heng kan unau te hi tha khat thisena in zom vet kan nia zoro chuan lungrual taka tur le unau kan ni na tilang turin andu thu an soyani zoro executive committee meeting in alorel to angin remna palai na tho ania zomi reunification ZRO le Zoro Ruai tu te in biak na nei to nia Chinland Council CNF le Zoro Ruai tu te in biak na dei ani to bok Zoro Ruai tu te thazan nuaya a hu hova in biak na nei le turin ruang man na kalpui me kania in biak na hi arang lama nei thuai tumani Zori Unification Organization Zoro chu khovel mun rang ranga zofa te lungrual takle kanin sui khom theina malatu ania zofa te chu unaw vek kan nia unaw in mel hai a thalawani ti ria anin mu thiam lo na
chun zom lova ti top turin kan nge na ni zofa te inkara rem na aum theinan zoro chuan palai na atho chun zom zel don ani anti zoro chuan chin brotherhood ho tu te po an be chun zom le dona nun na in lak sak ton to lova political kong dang dap tur le kanin pum khat theina turin mala ani me kani chin state ton jang lak tuma an be na Myanmar sipai hiam pahni an tha chung chang an chui chian na shem ani don ti Chinland Council ten an thu chua an ta lang Chin State Sarkar Defense Ministry nuaya Chin mipui sipai ten me ni som panga atang khan tonjang township military council kem chu ni som chung me ni som ni le pathum thleng an beya khopumin an lak saka heta in be na thil khleng ani thu Chinland Council General Secretary Salai Paul chuan a soya he thuwa hian keini Chinland Council sipai tenen thokho vek kan nia thil chin chang kan chui chian nuwa hetia rem hi kan ni tin Salai Paul chuan a soya ni Chinland Council Chin mipui sipai tang rual te hi Geneva Convention military dan le rai zom tu ten ni thu June ni som ni le pasari khan Chinland Council tenan thu chua an ta langani military dan le rai po battalion rang te hena zom turin an riat tira mani lok khan ral matonga revolution polten sipai pathum man te chunga uchuang taka an thil ti chu social media adara an thil posa chuan tonjang operation Chinland Council sipai panga te chuan in pakhata Myanmar sipai pathum let reng an muwa heng Myanmar sipai hiam an mu pathum an zo nuwa Chin revolution sipai pakhatin chunglam thu pek angin atha thu asoilai video chuan alangani tonjang beina hian military council sipai le zomi pol ZRAEC sipai som level ral thuang zachuang le chiat nuai sanga vel nen Chin mipui sipai tang rual pol te hian an man ti an soya ZRAEC te hi hetilai tonjang an beina hian military council sipai tenen hian an lo om khoma an tang ho ni ngei turani chutiang ani awang chuan military council sipai te an man rual hian ZRAEC sipai te po hi an man tel ve ani Chin State Matupi Township Sami Khua atanga chho AA sipai zarual ten leisin khua le walanpi khua a chen na in thiatin bungrua an lak mual baka vokle arte tal sakin anei sakti tual chumi ten an soi Juni som parukhan Paletwa Township Sami Khua atanga AA operation te chuan laisin khua a umin su chu amala an ka hiam thu riatania Juni som ni le panga khan Matupi le Paletwa konga laisin khua dor an roka bungruan lak sak nual bok tin tual chumi te chuan an soi an ron lu thu ta wangin kho chumi te bungrua eng ma kan chu man lova mania uchin so an ka hiam awang khan kan tlan chenwala dora le ina an luta a om an laveka an vo chenwal tin laisin khu ami pakhat chuan a soyani Matupi atanga chukha Paletwa operation turte muak tu AA le CDF Matupi brigade wana operation te point walanpi khua chen na in an rok thu tual chumi te hian an soya an ron luin brigade 1 mi te po an tela ngai thatewa kanom lain silairi kan ria kan tlan chuak veka nimina po kan vok le ar talin an ei tin tual chumi pakhat chuan a soya ni